Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atan napong Allah taala yang kaya kesempatan untuk pasilin narangi bakasiwingi lori pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sange bakasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswiyang angkena surok pong Allah Ta'ala lori atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong ngeri lalenna atutungan linota magai iro pong Allah Ta'ala nesang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiwengin apa turungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkai mencaji si di lalem sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalenna atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pakasiwengi nasabak kadangkala tasi dia ibadah mencaji beban padai makadaya rupa surongi angkai mencaji istilahnya kau tahu pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasakan ni makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajangnya Ime kata makada we nasosoje tu jamah kalima sampai ja perlu we. Je kota nia tahu
maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakasiwingin na sorongnya po Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ia ko makanja itapak na tayo ia metodo kedongi. Na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ia ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ya baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ku ini tawiyatu sallam. Ya tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang. Ia mito kewajibat tetap ia tu isuruh masahada. Dena langsung sampajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan. Ia ro sampajange taman ipangkaukang. Oke. Jadi angka tu tau nangga elena sallang tapi dena sampajang. Iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makadah ia nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisa pi pakolinga. Jadi ya ko angka tau nasang yalena sallang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang. Iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka sallang na dena sampajang nasaba makutumi sisala nyon na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua na enggak mau waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha eto pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo iya tanya pakapere iya tabeda ya tanya kapere to pase mi yasangnya to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salenge sampajami betongan ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yanang katau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yero dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanamanawai gare. Jadi ya ko angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi are ka marepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita makada tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pemasampajang. Idi negara nama nawaibi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate
nateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang peko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajang makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko din na jami kapere angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka nakalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kupuri kapere ro jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampajange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelewe ya pemega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere mana ngi kapere mana ya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempura mia, jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahangi kijoe, maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere, ina yang kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa, angkata lobo tinggi malah be panapatamo kiawana jilba na kapere itu ya tu, apa na tutu ibepa, na dena pita kan kaper itu sih dong na, kau bahasa sederhana na, itu sini na nutatutu itu. Tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia mereka iya miko deceng lah itu jadi dia itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je maka ada 7 je na bita tongan na bawa tongan iya ya tapi ya miro denu le tarimai maka na maje nang ka Muhammad musuruh ya ro denu le tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tu magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya tu makada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangi na dena kana sampaja maya gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo mak juma suruh si pasahada si pemang itira jina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mui waji na makutumi maka mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ada sana sempajang patola kesa sempajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sempajang subuh asara letuknya asara dia betul sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne jam na surong agamay aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamai aja tatajangi maka dah subuh pasiu jamai pas subuh pura labaran o kopi subuh tolai aku mati jadi maka dah itu pandrita bapikir ina iya mu ngerangi sampajangi atau mu tungka mu salai kama do salo poko tolai wi peko carana tolai sampaja ko ya koloro mo sampaja subuh ko lapor i maka dah qadaan kesa qadaan tanawat tunnah itu aja tak ada adaan apa makanya itu malaikat ekon raji asubu naloro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli fardhu sholati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajame di biasa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo dena sampajang kamanapo na napa mas sampajang. 30 itu dena sampajang ito lay ni 30 tahun. Engkaro ite pendapat atau pandite kapiki na niya to apa dena mungkin deta berbeda pendapat aku pikir pak kenri melolo na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de musik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi dena yero wakilori. Jadi yang kata makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tentangi po Allah taala. Jadi mega tu tapi masalah pikir na sabay sa ngepiki pahang pada sama libo tu ulu pada sa ubang tapi dia na pada sele na pikirannya. Yan tu nakara guru ta kalisi denreng ya ko makara ka nasang iya de pawandre kataw makara maliwasang harus tas ang kataw makara maso meron na de andre ite pada de na pada. Kumakada ka ya de pawandre kamakade maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa maso meto na de panandre tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu te kumakada kay kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matupi jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ede na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pahap wah raja wa patu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici di otonola yan auto apaan sa minola nasa majaman nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tay pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisiden rero na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matarra la da oko agama tajamui arua tau malaman itu ko pure magay apa kon maguru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu yan ang oto baru po tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan naganda siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betongan na jamota anu makadaw magana to taliwaliwa ta perpasalamana tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka da iya kumpa guru nak guru mu aja mu akka iya mi bacoco podangi maka da iya di pakewe iya kong kapandapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka da iya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta yana tunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majene itu jadi tapi dia itu gagok Degaga. Jadi iya mi panlingu palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori atah kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mutolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu lapakkoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap kotopole boleh pansutama di paji na makanja tatunan tapasoli iya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimu jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu
Tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi. Angka kamu tahu dia pernah tetek dua mu pinotok nama tahajud masih kiri mater si sambu memen niatin na si bapuangi malala pole bolani arega mamotor dia na petu masih kiri tama masih gie dia pernah na tama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba menikah tak bere dia na salah tahu make itu cocok nih. Apa si sambu memen ni napa kata bere yo buku mege curita na capu teluk batang tu 5 HP napa kata Allahu Akbar wah pade ko sila lo na pamarungnya tu tapai palari okay. Jadi ia naro na kada tau pandri teh sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah taala na sabak ia ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak ia ko oki ro tamar oki ro tama aja hana kopi patehe na patama itu salah-salah itu jadi oki kata bere yen tu nak kata pada teh sebelum kata bere pakanjaki memen ni duan rupa mowi tako pak bicara tau pandrita dalile anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan kasiwiangi iyakini mah kadamu ita iya na lalan na tau matandre-tandre weh betungan na tau makanja na tepat na apa na tau kangiati pada kunite pong Allah taala iya matoro dalele na pasikan na tau pandite watu nang ka sahabat makutana ka pain Allah iya Rasulullah kinrimon rupung maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupung Allah taala ukui aras monro ya na tunang katafsir kang makada ya rupung Allah taala ki aras tudang maka dah malu berdupang ya kuya aja natap pangewangir apa iya ro nabi tawatu nama meraja nenre oko alam istawa menre oko sidratil muntaha loko alam istawa maka dah ukiro nai tepong Allah taala si runtu inabita si bopong Allah taala ya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana maka dah berarti ukiro mon rupungnya pak ukiro mon ro nai tai berarti rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro makanya apa maka de menre nabita oko alam istawa ina sifat bicara langsung punge maka de tau pandite deje nakor walingi contoh maka da menre ka aku boleh na pemataru menre lako pangatae oko ka pangatae lawi tay ulangi oko gi ulangi pangatae mon rulangi gitu keren ya naro nak kata pandite aja muah kada menri nabi to kolam istawa ukun ursi pak bicara puang Allah taala angkai puang ngokoro de pada ko makada menri ka aku pangatae oko mana pangatae lawi tay ulangi oko gi pangatae mon ulangi de bang kamu upabila jadi tapangi jadi aja makada ukiro monro de tapi iya ridi tau mata pae ukui lalan na ati wat dingi pak di bola de mah ipak di bola mi nasaba angka ko takale angka to kolewe pak deni yakibua makadami wa nafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada khalaqah ya ko watakale yakibua iya ko nur Muhammad yakibua iya ko wa nafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi dia niaki buah iya naro na alamato tu puang Allah taala ina tu ampai to matewi to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poluk kui puange rewa ipemang demeto naki buah jadi engkau ko watakali tu dia niaki buah magi dia niaki buah iya naro ipake mapasi sumpul lori puang iya naro tapake mo tu de gaga baca-baca yang penting si konek ni tu apa ia sangi paringara tu tanya baca ya miko sikiri na baca aku maka di subhanallah baca tapi yang kata baca subhanallah dia ngerang maka ke subhanallah sisak guna baca tapi dia paringaran tulin man leko-leko mina sama galu kumetini serangan riba laut tulis subhanallah maka maturu subhanallah angka to tau dia gaga na baca tapi atinna macawi ina sak di sibapungnya si salah iya ko baca maka dia teh sikiri iya ko penading maka dia teh tapakkor tapahan ya
isi salah maka dah kan ipake makanya dua ia si kiri nasabi malaika nacatak malaika ia tapak koro masarolat bi inaya masampaja sunna isi saburakan nareko si jasijangi ko to makanya kong kato koliri na masigi anur sandre tutu matanna amak dega gana pau sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro deh tahu tapak korok kamah namo atu sisa burakan na tajama de tu lekalai nggih jadi aja na jijina tu ampe to padri teri lo makare ko mani bawang ya ko dega bacamu ya mu pake apa maka wata tahu pak ko melo manang isur mak baca na dega baca ade na kana sikolangi isur mak guru na sa deje na wataliun ustaz yang ingat rasi capan ya lupa itu nah sila lona dan saya podang ije na tu ampe to pandite maka peringar ramu bawa nung pakanjaki apa peringarang itu ide ka kana baca ya na tu na kamakarami idi menipung yang itu bacaan betul kan ada tahu tawah kali itu jadi akade tu nang kau salah kangi pak akade idi meni bawah keke magampat tapake kapasan na guru takali siden rewang kali ko ceramana maka dai ko mani bawa magi modele mu maka dai to magampa musat dinge pada mati pak dompeng maka menyama dia aku macekeng aceken ni ya ko maka menyama to dia ko joka ni di mani bawa keke tatah yang penting taja mamigalutah ini pas sampajang yang katu Allahu akbar maka ballo tapi kali selesai matoro kato biasa ini mani bawang eke ka manyama tasad na makamutoy garupan na ibadah idi mani ya ko de tulet battu oko sa di sampajangi madododongi oko pisikiri na pabattu yan na to ampay mega mo rupan na to ibadah na lingi na bita naisa na bita makadang kauma kumatu maka kunru naisa na pura na ilulungal lino ni pitamana naisa na bita makadang kauma kumatu tau rapang tau lalaba tau maka kunru don rekami na jaman na pamitama suruga naisa na bita maka datace de binapigaw ta dosa bu minasumbangan na makay kanilaw oh naisa mana na bita to tapi yan na to ampay makadang bita palapi-lapira nga amala na umako pa nisa makadang kamatu umako makutu na paano umak na Nabi Musa makakagala masampaja yan na ito na umak na Nabi maka iya ko deche na pigaw po ang umak ko pag nakang sa pulo iya ko dosa na pigaw chidi na mo chatakang yan na ito ampay ito lima ka na ito pandita dyan mo silang yung pula masampaja chicha na mo abali chicha ang kamo patu bonus mo sira apa ito jadi aja mo tapamaka na naraka de minawat dia capa dosa jadi maka ito pandita ng kamo patu bonus mo na makadami dalile nigi matani de china na dyan na salama jadi itu ampe to pandita kong kato makibuwa kasalahan ka na tuwa ko ada mo kada tapatama na ka de tapa maka de nasa kamo pa bonus na serata ye napa na peci di dosa na jamay itu jadi gare imakwa itu to pandita ampe malomo de ka ang kataw makutana mo de nanay kemudahan jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan ya roh inuliya tu pacarama pa marepa rampe maka dia tu lalangnya tama suruga ina macila katongang iko dia tatama suruga nama kana gana tarongi na bita ke kami tola mikila lo pasidak ka jaji maka dia gaga di gua sidak ka aja mo ko pasidak ka lalo sikiri mola nama kega maka mo ega pa kega tonroy maka dia gaga di to pagalu mustasdi na to pagalu ngede na siya gado sana apa aga na lo mi galunge na campo minaita guru sekolah makokoy lato sekolah kita pa Facebook na buka maka daki mega pala na pa mapaguru coco di tapi mega todo sana apa aku tu lima buka ni ko coco ni kono makanja na ita ya pak galunge tapi namo ita pak galunge makokoy magalato di mak game ini itu kere jadi mapakai nga maya jadi usahakan ipegai video cetak yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat betungan alomba-lomba kepigau decing aja lalu na kosong na pemurana-rana alemu kumeku matin rokowan ni makadaki garumay gadosaku ni adiciku na ujama napa tatobakang namunya itu yana to isa suruga na makanya gampala lang pak keka kami tahu maka kami tahu ki mate pa jana kami tahu ki mate na makada nabi tamasila surang yang mate ngisi batinro maka tayo kami matinro tan namanya amang maka ini cala tahu Pak Ustaz na de puramoni law nabita na podangi po Allah Taala aja molengi sakarat umatku kumelo imate maka po Allah Taala din na cocok sinin na mate yang kamana sakarat na tapi susah na mati umatmu Muhammad mancaji palolodo sa iya jaja na tama susah
Napa makana Nabi talikul lisan nasabi wasabi ummati baina sitina wasabain. Ya ro ummaku puang aja na malampela ada umuru na pada umma na ro Nabi Isa eta sisa butong ni. Madosa kami na mitala ada mucallay. Pa ya na sisa butong umuru na naboto na harua ratu na tau boto Maka tuit tayo po ko 70 mintaw ay palimatan na 30 taw na paja boto pa din anu lelari. Nga kiro. Iya aja na mitala ada mu patuh. Sampunco na umuru na. Tapi maka dia nabi tanah sabak cek de umuruna dia namita pasti pahala na cek de itu palapi-lapi rengaya pahala no makku ajong papa de mama dulu maka da cik di naja cik di tumulingi pegai biak itu yana tu na makai garupan na ini jadi aja na itu atu patu maka da mema tete ko sila la kubur maka nang ka papa guru na nabita na pura mana pita pacalang ko la kubur na maka nabita ko cako na pakakana pacalala la kubur baca suratul mulk surah al-munjiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca iman rasa memang amakiro kemudian apa maka nabita ya ko cako icalla ya ko pura ko teme pacingi wi na pajong palaga itawe maka tahu na puji meto palaga itawe itu tim sukses Pak asan namo pa tim sukses di meto nang kanay ikalay punggawana sukses toy patatang katawana tim sukses si beto din ang kanarogi ikalay tatak katawana maka dati tim sukses tanya tim kalah itu jama-jama ya to na tumadari palagay tawe sa parang gara-gara sa pamanang ijana tawe na pa nakapunggawana mapangewan ni tawe mariu ni pa nasan ka na padukong tapi dito gaga kumayi de gaga itu bahaya lah ada itu iya na jadi lalan na ro o kulala kubur makaya ro pacala kubur kemudian aga piti tahu pakutannya kalau pakutanana mungkar nakir na pura ni na poda nabita makadami tu izaja malakan ya ko pole dua malaika akan aku tanah marok bukan ni kapuammu na pura no ti podang ya kong katau melo tama ujiap pak ni poda soal na magampan na jama ilalam agapi makadami ki pasagene ki burue nangka na pau nabita angaji ko na masagene ki burum asidak ko na maloki burum sikiri supaya kuburanmu bercahaya nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampe ko to purma berasalang ibace subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 ina dega gaun ropa dega sikiri na tatumpu indok kajebe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na deni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aliang sikiri umum na pa kung may kita masigi Allahumma aftah li abwaab rahmatika nasa dewa pala ustaz den kanya sikola ya kung may kita makarabani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh na yam ko yamo patude ta pala ina 5 taw kun ruta tu pamase manitajang makomi tu gampangan na jadi yan tu nakada tahu pandita yang penting dia nalok bang nang kamana muji te patama ikorangnya sebelum matinro ko patama king korang alim na degaga tahu pa okilalan na lino yale ka istimewa makada wat di mapatama korak de nagan na si di manne kulallahu baca katalo kun rupa ko di na den le baca yero aja ta capai makada pada ga ustaz naga jeroy gana ya ibaca ko ramalang itu tas ipal tamak korang si bakulu Allah katalu na nabita makada apa hadiah ya lengi hadiah ya komelo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabita makadang kamatu umak ko tau repah iya ko sigusya jama-jamana de nanule monroy mangaji ya nar ya lekulu Allah katalu ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada Nabi tapak na cinay manang sarubang makada Nabi taniga macinay sarubak ko makada ya Rasulullah makada Nabi ta ko makiti sayembarakan nigi mule patamma ikorangin na baca 30 geso sebelum subuh iya male sarubak ko wah mengaji manang mengaji Abu Bakar Sigan Rusu mengaji Umar mengaji Utsman mengaji Sayyidina Ali mengaji to tapi Sayyidina Ali mengaji cinampak lada dia panapura si digesok tay mengaji matindro ni ali oh ni matindro iya Abu Bakar mengaji sana pure masa paja subuh tay taneka kutai Nabi taniga tamma de gahaga tiga tamma Quran maka dia Abu Bakar ya 2 lampapi ya Rasulullah maka dia Umar ya si lampapi si tengah maka dia Utsman si lampa mania
maka dai sabai tanai magali nabi tamaga sa dinali nakadai sabai aja bana tanai de panagan si digesi baca na tinro itu aja na dia baca temat tu dia lagi si gadru si dia tu batinro tu basia dia datang apalagi alena na de si lalona tu mangaji na batinro na maka dai nabi tadi tanai mo de tanai maringa pak mangaji matu itu mikir de na ngaji si sanayol li sa dinali ni tanai magali nasa ya ka-10 tamba ya Rasulullah tasir sama nasa makalasi manang kada patamba kora ka-10 rasa kay maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kalinga rilala boco ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Quran ia ku baca akatalu berarti pada ku patamma ikorangi akacicang na akatalu pulo baca na pakalo matinro maka day nabitay ko malay sa rubang jadi deh aja na tamasara nang kamo ya di tahu kutu kulo Allah na tagan rusu de jada to kana kamakiro jadi deh itu agama maringang pak maringang de betongan idi to me to susai wi idi to maka ringan ke kana metola maka na pasidak ka kuni pasidak kay lalo mamagi-magi na yan tu pasalama ki na makamoy galala tama suruga napani ang kaci tate natuni ang kaci di ibadah iya na ro ampay malada na surang atau pandite maka da pigaw laloy kega salawa ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasiwang tanya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroy letu dua iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala tapi iya salawa dua angka ko nabita angka to ko po Allah Ta'ala jadi ia tu salawae, ia tu ampai istimewa nasaba ia ro salawae angka catatan pahala solawat o kunabi temonro. Angka tori sisena pong Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na tu nang kaya sa syafaat. Jadi ia ko okay pong Allah Ta'ala din naganda makin nabite angka kuya po. Yan na ito nakada nabi ko hadis sa buhari maka nareko angka tau masalawa lo Korea dua malaika yutus ci di malaya rosalawa angka ci di koki buruk ku palatukan nasaba angka mi matola istoro ko nabita jadi ako masalawa ki akaci yan na ito ampay po Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita nasaba dobulo miti pahalana yan na ito nakada to pandrita iya ko dega agamu pala liang salawa bawana apa iya na tu salawa dua non rileto pada ko to makada cica mi matabu na dobolo iya tu salawa jadi makir iya na tu ampai tapi guys salawa tanapa ni pasti tu letu apa talu tu aga-aga pak insyaallah tepalansut tu istighfar na sabab pong Allah Ta'ala langsung itu yang kedua salawat langsung itu sebab nabita yang ketiga pasidakah iya na tu ampai ko meki asa tau kanja pak abas sabawan ya sengit tahu kanja namun dia tak sampaja aku mabas tanpa makan tahu kanja iya tahu tu iba amalan iya nang tahu pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bage-bage 5 pening itu 5 sidak kata pemakan tahu kanja payanu padahal 30 itu logimpe itu maka dia tu cale empai tu liter pilih tu magala mak bere komelo ipamato do teh apa de meto ina tak de mati ya tu maka da yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapat tau kanja ko je na namo 10 ko tau lo pero natapamadici kwakal bas sa payano padahal napay dua nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tapanan lupay itu jadi makotiha ina na to lampay tau mabasay pa makanjala da tau mabas sa puji tau seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo tau seke cacatoy nasa sikit payano padahal namole na tapi itu kok kibat tasawuf pak degaga sikit saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magi rokok tasawuf ina degaga bab kikir jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem sikit deh masa bak memang tidak ada babnya yang ada di tasawuf itu bab tamak jadi kong kata maka ada sikit payano tanya yan masikit ko magala milaw Pak dia tu nama sikit, aku dia mengalak mapeling.
Aja negara tilau ya gagana tanah dia maseke. Entah, jadi dia itu gak bab seke pak, bab mangoami. itu gitu. Jadi ya kau kata, oh ini tuh nama kayak kata, nasa kesehati melu ya catanya tuh, melu ya cai kau malah sati. Disibalikan na itu taparesannya itu nampak ada ibda binafsi katong kasyatu nasa lo ko warungi nasa si pulumana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasyatu nasa melo yacha tanya tahu melo yacha ngin ko malasati pak melo batok ko manre na din yoli ko itu akhir ketu nasa yanu lo makanasa na postisyo tu nasa macan ni ko yolo na baitulay nasa matawa pak melo share yacha tanya tahu melo yacha ngin ko masuk sa papena di mo pak degaduimu itu ya kita ni aja tahu iko malasa ini maka seke ya anu tadi anu seke ko magala mapeleng aja negara bilau tanda dia nama seke tahu itu yang agama kita makanya begitu pak aja na tahu tulis salahkan na ini malasa akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.